लगा। सुगंधि पुष्पादि समर्पयामि पुष्यमुद्रापदस्य जलदानुत्वाः उपवासपदस्य वर्णन वरभिदाय पावनघण्टासुजनारायणाय नमः पुष्पार्पणेन प्रियताः ॐ तयाय नमः स्वाहा चित्राय सदं भवताय तत्राभ्यं वौषट्टवः ॐ धर्माय नमः ज्ञानाय नमः विरज्याय नमः त्रिसज्याय नमः अधर्माय नमः विज्ञानाय नमः अविरज्याय नमः ॐ इन्द्रये नमः भौमाय नमः ॐ बुधाय नमः बृहस्पत्ये नमः शुक्राय नमः शनिश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः गोविन्द्राय नमः ओम सुचक्षहमुख्येवं सुवर्तसमोखेन सुतरकरणाभ्यां व्यासं नमो सवित्रे जगते जगत प्रसूते श्रीरासहेतवे श्रीमयाय त्रिपुरापधारिणे विरजञ्चिनारायणसङ्कलात्मने जनमण्डलं दिकरो विशाल रतनां प्रवन्दे रमणादिरूप दारिद्र्यदुःख क्षयकारणं च दारिद्र्यदुःख क्षयकारणं च जनमण्डलं रमते प्रभोला धर्मस्य बुद्धि गुरुते जनां जयकारणं च गुणानुमन्त सवितुर्वरेण्यम् ॐ उदयगिरिनिवासः सप्तहेमो प्रकाशः श्रीराधिविलहन्दाः सर्वलोकीकदक्ष्योः दलनादलविहारी नन्दरे